Abakunzi b'Umuryango TV ndabasuhuje mbahaye ikaze mu kiganiro. Uyu munsi naguhitiyemo kugaruka kuri amwe mu mateka ya bamwe mu bagabo bakomeye bagiye bakora ibikomeye mu bihugu byabo, amateka akiyandika n'ubu ngubu akaba akibukwa. Reka duhere mu gihugu cya Tanzania, nkubwire kuri mwarimu Julius Nyerere. Mwarimu Julius Nyerere ni umwe mu bagabo bake ba Afurika bubashywe bakiriho na nyuma yo kwitaba Imana. Azwi cyane ku ruhare yagize mu kubona ubwigenge bwa byinshi mu bihugu bya Afurika no gushyigikira byimazeyo abagaragazaga inyota y'impinduka iganisha heza ku mugabane wa Afurika. Julius Nyerere yari umwana w'umutegetsi w'ubwoko bw'Abazanaki, yavutse ku mugore wa gatanu mu bagore 22 ba se Nyerere Burito. Yarize ubwo yari umunyeshuri muri kaminuza ya Makerere muri Uganda, nibwo yatangiye kwandika mu binyamakuru agaragaza ibitekerezo bye birwanya ubukoloni. Hari mu 1943 arangije kwiga ari umusore muto, yaratashye atangira kwigisha iwabo, gusa yaje kwirukanwa ku ishuri kubera kugaragaza ibitekerezo birwanya ubukoloni kandi ari mwarimu. Ibi byatumye anarushaho. Yabonye amahirwe ajya kwiga mu Bwongereza, agarutse ashaka umugore mu 1953 ajya kwigisha i Dar es Salaam, ariko akomeza politiki yo guharanira ubwigenge. Yanamugejeje ku mwanya wa minisitiri w'intebe n'ubwigenge bwa Tanzania mu mwaka w'1961. Yaje kuba perezida wa mbere wa Repubulika yigenga ya Tanganyika. Ibitekerezo bye byari bishingiye ku gushaka ubumwe bwa Afurika ahereye ku bumwe bw'Abanyafurika y'Iburasirazuba. Igitekerezo yagejeje kuri Jomo Kenyatta ndetse na Milton Obote wa Uganda, ariko ntibigerweho, ndetse akavuga ko ari kimwe mu bintu byamubabaje cyane, nubwo mu mwaka w'1967 haje kujyaho East African Community yo gufatanya hagati y'ibi bihugu bitatu. Mu mwaka w'1964 yahuje Tanganyika na Zanzibar biba Tanzania, abiyobora byombi. Yashyize imbere politiki ya ujamaa igamije guteza imbere ubukungu ariko mu bufatanye n'inyungu ya bose mu gihugu. Yateje imbere uburezi n'ubuhinzi mu gihugu, nubwo mu myaka y'1970 n'1980 ubukungu bwasubiye inyuma cyane. Yanenzwe gufunga nta rubanza no kutorohera abatavuga rumwe n'imigambi ye, nubwo yanahaye abaturage ubwisanzure bwo kuvuga ibyo bashaka kuri politike za guverinoma mu binyamakuru no mu nteko ishinga amategeko. Yari umugabo, abamuzi bemeza ko yari umuhanga cyane mu kujya impaka no gutanga ibitekerezo. Azwi nk'umuntu wicishaga bugufi cyane, akabaho mu buzima buciriritse kandi ari perezida kandi yategetse ko abana be biga mu mashuri ya leta kandi bagafatwa kimwe n'abandi bose. Mu mwaka w'1985 yahisemo Ali Hassan Mwinyi wari visi perezida ngo amusimbure ku butegetsi. Ibi byabaye mu mahoro. We akomeje kuyobora ishyaka Chama cha Mapinduzi kugeza mu 1990. Yasize umurage wo kuba umubyeyi w'igihugu, ahabwa akazina k'icyubahiro ka mwarimu. Yagize umwihariko wo gutuma Tanzania aricyo gihugu cyo muri aka karere kigira amahoro arambye nyuma yo kubona ubwigenge. Yigeze kuvuga ko atajya yumva uburyo mu Rwanda abaturage bavuga ururimi rumwe, bafite umuco umwe, ariko bamwe bica abandi ngo batandukaniye ku bwoko. Uyu mugabo buri gihugu kigira uko kimwibuka bitewe n'ibyo yagikoreye, ariko ku Rwanda ho ni umwihariko kuko yaruburaniye neza kuva rubonye ubwigenge kugeza mu 1999 ubwo yashyiragamo umwuka. Nyerere yakunze kwifuza u Rwanda rubanye mu mahoro rudashyira imbere amoko, ariko siko byagenze kuko rwamutengushye mu 1994 hakaba jenoside yakorewe Abatutsi. Yayoboye Tanzania nka perezida kuva mu 1964 kugeza mu 1985. Muri iyo myaka yose yabaniye neza u Rwanda, arufasha mu bikorwa bitandukanye by'iterambere. Bimwe mu by'Abanyarwanda bamwibukiraho: ubuhahirane hagati ya Tanzania n'u Rwanda. Ku bwa Nyerere yifuzaga ko ibihugu bya Afurika bigirana ubuhahirane bikiteza imbere. U Rwanda nk'igihugu kidakora ku nyanja rwari rukeneye uburyo burufashisha kugeza ibicuruzwa no kubivana mu gihugu bijya mu mahanga. Ibyo byatumye tariki ya 15 Gashyantare 1973 Perezida Gregoire Kayibanda na Nyerere bafungura ku mugaragaro ikiraro cya Rusumo gihuza Tanzania n'u Rwanda, cyuzuye gitwaye miliyoni 3,800 z'amashiringi ya Tanzania. Amasezerano yo kucyubaka yari yarasinywe mu 1966, ariko imirimo itangira mu 1971.
umubano wa Tanzania n'u Rwanda warakomeje no muri Repubulika ya kabiri ya Habyarimana Juvenal. Tariki ya 11 Gashyantare mu 1976, Perezida Habyarimana wari umaze imyaka 2 ku butegetsi ashaka ko leta ye yemerwa n'amahanga, by'umwihariko igihugu gikomeye kandi cy'igituranyi nka Tanzania, yagiriye uruzinduko muri icyo gihugu. Yakiriwe na Perezida Nyerere mu mujyi wa Mwanza, baganira cyane ku bikorwa by'iterambere birimo iyubakwa ry'umuhanda Kigali-Rusumo no gushaka uko hubakwa igice kiva ku Rusumo gikomeza kugeza Isaka muri Tanzania. Bivuga ko mu gushyira ingufu kuri Tanzania, u Rwanda rwashakaga andi mahitamo rwajya rwitabaza mu gihe umuhanda wa Kigali-Kampala-Mombasa ugize ikibazo. Ntibyatinze, tariki ya 11 Gicurasi mu 1978, Perezida Nyerere agira uruzinduko rw'iminsi 3 mu Rwanda. Icyo gihe abakuru b'ibihugu bombi bemeje ko umubano w'ibihugu byabo uhagaze neza. Mu Rwanda, Nyerere yasuye aho bacukuraga Nyiramugengeri, asura uruganda rutunganya ibireti muri Ruhengeri, yakirwa n'abarwanashyaka ba MRND kuri stade ya Ruhengeri, akora umuganda anasura n'imirima y'ikawa i Kanombe ndetse n'uruganda rwenga urwagwa. Icyo gihe hemejwe ko bashakisha amafaranga yo gushyira kaburimbo mu muhanda Rusumo Isaka, gutangiza umushinga wa gari ya moshi uhuza ibihugu byombi n'uburyo bwo kwagura icyambu cya Dar es Salaam. Yemeye gutuza abanyarwanda. Kubera ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage mu Rwanda, muri urwo ruzinduko Nyerere yemeye ko ashobora no gutanga ubutaka abanyarwanda bagera ku 500 bakimukira muri Tanzania. Tariki ya 13 Nyerere agiye guhaguruka asubira muri Tanzania yagize ati, twiteguye no kwakira abanyarwanda 500 icyarimwe kuko dufite ahantu hanini hadatuwe. Abazaza bazashyirwa mu midugudu izwi nka Ujamaa nk'uko abandi banyatanzania bameze. Nyuma y'uruzinduko rwa Nyerere mu Rwanda, Tanzania yahise ifungura ambasade yayo i Kigali. Umubano wa Tanzania n'u Rwanda wakomeje kuba mwiza kugeza ubwo yavaga ku butegetsi mu 1985. Yitaye ku banyarwanda bari impunzi. Ku butegetsi bwa Nyerere kandi, benshi mu banyarwanda bari barameneshejwe na Repubulika ya mbere bagakumirwa n'iya kabiri bahawe ubuhungiro muri Tanzania. Bamwe banemererwa kwiga ndetse no gukora muri icyo gihugu. Nubwo yavuye ku butegetsi, Nyerere yakomeje kugira ijambo rikomeye mu miyoborere ya Tanzania, cyane cyane binyuze mu ishyaka CCM. Yakomeje gukunda abanyarwanda cyane, by'umwihariko guharanira ko ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda zari zarahejejwe ishyanga zitaha. Yaharaniye ko igihugu cye kiba umuhuza mu masezerano y'amahoro hagati ya leta ya Habyarimana na FPR Inkotanyi yari mu rugamba rwo kubohora igihugu. Nubwo ayo masezerano atageze ku ntego yayo, uwo muhate Nyerere yagaragaje yarawushimiwe mu 2009 ubwo guverinoma y'u Rwanda yamuhaga umudari w'ishimwe uzwi nk'uruti kubw'ubufasha bwe mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Yanabaye umujyanama w'u Rwanda rushya. Tariki ya 4 Nyakanga 2009, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu izina ry'abanyarwanda yambitse umudari w'ishimwe Madamu Maria Nyerere kubw'umuhate umugabo we yagaragaje afasha mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Uwo munsi Perezida Kagame yagaragaje uburyo Nyerere na nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu yakunze gufasha u Rwanda no kuruha inama kenshi. Yagize ati, Tanzania yiyemeje kuba umuhuza mu rugendo rwari rugamije gukemura amakimbirane yari amaze igihe mu gihugu cyacu. Na nyuma ya Jenoside, Mwarimu Nyerere yatubaye hafi, agasura kenshi u Rwanda, ariko ari nako atanga inama zuje ubunararibonye mu bibazo byabaga bitwugarije. No mu minsi ye ya nyuma, Nyerere yakomeje kurwana ku Rwanda, agira uruhare mu biganiro bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Hashyirwaho ingabo za Loni zigamije guhangana n'izo nyeshyamba ziganjemo zashakaga kugaruka gusenya u Rwanda. Nubwo Nyerere yatengushywe n'u Rwanda rwa mbere ya Jenoside, nyuma y'imyaka 30 abanyarwanda yifuzaga ko bunga ubumwe, byarakunze. Iterambere yashakiraga Tanzania n'u Rwanda rigerwaho gahoro gahoro, ndetse ibihugu byombi bifitanye imishinga ikomeye y'iterambere, harimo n'iyatangiye kubaka ubu ngubu. Mwarimu Julius Nyerere yapfuye tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 1999 azize uburwayi. Abanyafurika n'abanyatanzania by'umwihariko bazakomeza kuzirikana umurage yasigiye Afurika yose. Gendi Joseph Iradukunda, reka twongere mu bindi biganiro bikurikira.
Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite plafo za rangete, douche na toilette byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. Umva nta cyiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje icyanga kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganiza gin ya Moap, vodka ya Moap Mirano y'inaji itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, Nyarubuga mu kwenga gasembuye tukabigezwaho na New Hope, ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moap. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwandamaye no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Uburambe muri siporo itazibagirana mugezwaho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Ndabizi neza wishimiye kuba urangije undi mwaka ukiri muzima. Hari ababarirwa mu bihumbi batawurangije, abandi baryamye mu bitaro. Hari n'abo usize bafite ubumuga kubera impanuka zo mu muhanda. Nyamara kugenda mu modoka zifite amapine meza byari kubarokora. Mu Rwanda nta ubona amapine meza atanyuze muri Tire Zone. Muri izi mpera z'umwaka dufite promotion y'iminsi mikuru. Ugura amapine 4 ku mafaranga wagombaga kwishyura ugakurirwaho ibihumbi 20. Ushaka kurangura ingano ushaka yose turayiguha. Ni amapine ya original dukura mu Burayi, muri Amerika, muri Canada no mu Buyapani. Dukorera Remera mu Giporoso iruhande rwa station SP muri etage yahozemo Banque Populaire. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 07 88 90 60 20 cyangwa 07 88 32 83 44. Muri Tire Zone ntabwo ari twe twubaka imihanda, gusa amapine yacu ayigendaho ni yarokora ubuzima bw'abantu. Niba uri mu mujyi wa Huye ntugire ikibazo cy'icumbi kuko Happiness Star Motel yaragikemuye. Bagufitiye amacumbi arimo ibyumba byose ku ngano wifuza, sauna, massage utasanga handi muri uyu mujyi, bar na restaurant bigezweho, icyumba cy'inama n'ibindi. Akarusho nuko niba uri mu itsinda rinini bitagusaba kurara hirya no hino kuko Happiness Star Motel ihagije ku macumbi. Happiness Star Motel iherereye mu mujyi wa Huye ahazwi nko kwitaba, ukatira imbere ya mize cyangwa ukamanukira kuri Engene uba wahageze. Hamagara kuri nimero 0780 0780 8089 cyangwa 0785 6044. Ubabwire ko uvuye ku Muryango TV baguhe na discount.